گهدارو بینرمز برخبدم میوان و خبر سمنال حسکوش روکار سیاسی کن هدی با کی راست راست ولی بولتنا رباز نیوز هر بها آرک تیوی دبه سلاورس برس منال دسپیک ده بلاس نرخاندناته لسر لدار خستنا کنگره 14 یا پارتا دموکراتا کردستان بزانب برس منال وديروكي دا دنگه متوا بله بردام که برس منال دی روژه وک ایرو کروژه که تایبمندیه که وی ده هر چار پارچه کردستان ده براستیجی که روژه که پیروزی دیروکیه کنگره 14 پارتی دموکراتی کردستان جبرگو اف کنگرانا درجایه که دیروکیه تی جبرگو گله کرد دیروکیه ده بچاوا چه خاصی جمید یا حتات تهیب خارنیا و حتات تهیب مهاباته پشتی وینا د سالا 46 د دماغو پارتی دموکراتی کردستان دوی وقتی د پارتی دموکراتی کردستان د دامزراندن نل سر اساسه کې چپ یانجی کې راست یانجی سر اساسه پرولتاریا او کاپیتالیزم رخصتنک لسر اساسه جماوری د فاز گله کردی پریشان دوی وقتی د گو پیوستی او به رخصتنک کې هبو او رخصتن بخوجی پیوستی به کسک کې هبو بلیدر کې هبو گو کاربر براستی رولک راست و درست دناف جماوری کردستان ده بمشینه او کسایتی ده کسایتیا برزانی نمرده هاتا پیدا کرن جبرویجی که گدما گوت دمیزینه ده هفته و 6 ساله ده جدریجایا پارتی دموکراتی کردستان بچاوش پارتیه که جماوری ایرو روش درباستی پارتیه که ایدی بشکرکی سیستماتیک و مؤسساتی لگور برجواندیه گل پارتی دوری امبیژن او سلوگان او آخافتن و داخواز نراستی امبیژن برجواندیه گله کرد بو دیرو کا پارتی دماغوت لید میزینه لگور دمه ده هر کنگره کی ده هر دمه کی ده داخواز خوچاوا گاف بکاف برنگه کی عقلانی و زانبون به پیش خستیا پارتی ایرو روش دکاری بیجه دناوا گله کرده ده هر چهار پارچه کردستان ده پارتی ریبازا برزانی دبیتا ریبازا کردایتی به شک و بیگمان جبر ویجی که گرنگیه که دیرو کی پر پیویست بو سرکفتنه که پر مزن بو و ام باوریه به پارتی دموکراتی کردستان بو ریبازا برزانی و ایرو روش سرخوشی و سربلندیه به طیبتی گجاره که دیتر که جناب سروک مسعود بیتا هل بجارتن سرکردیا پوستیا اساسی دسپیکا وی رخصتنه دا جبر کار به قناغ باش بره ببه و ام چاونره سرکفتنه مزن ده واره کرد و کردستانی دنا باش برز منال او بنماین کو پارتی دموکراتی کردستان لسرهاتی دامزراندن چنه کو پشتی در بازمون 76 سالان هین پارتی دموکراتی کردستان وها بهیزه دوی داره دوی ام بزانه بنگاه کردایتی چاوا دست بکر و رحمتی سیدار بره گله کرد برزانی جی چی میجوی دیروکی که تناوا شورشی دا قدر و هاکر وقتی گو ایرو تل دیروکی دمیزینه برزانی نمر بیچاوا د شورشا شیخ محمود الحفید دا پیشگرتی کریا بیچاوا تکریب شورشا دیر سمیره کریا احسان نوری باشاره کریا بیچاوا دبن آلا مهابات دا بوتا لشکرک دبن لشکر قاضی دا بیچاوا جدیروکا بدرخانیا و حتی گوت بپاش دا جهری و بگه شورش کردی جه بگشتی تیمیزینه گو برزانی دوی میجی دوی فکری دوی رامانی دوی هنوستا فکر نتوی دا هاتا چاندن حتی گوت وری میزینه دیروکا شیخ عبدالسلام البارزانی برای وینا ایمازن دپای ویرا شیخ احمد البارزانی و دپای را وقتی گو بارزانی نمرتید دوی جواکا گو دبیجن او دسته و سفینه دگره و دخوازه مافی گله کرد البرچاودینه تی بزانه به گو قوتاوی ججودی جو ارارات قوتاوی نا جواکا آخافتنا گو جناب سروک بخوا گوت نه 50 میلیون راسمالی من دلار یانجی پرا راسمالی من 50 میلیون انسان کرده و چاخه پارتی و ریبازا برزانی قوتش همی کرده ولات پارێز و بشرف و بناموس دستینه پارتی جه فکر عقیده قومی نتوی جه براتی و دوستانی جه حجه کرنا ملتا جه حریه کرنا جیرانا
جنتوي نافا خوش كيم نتوا اولا حمي كس دنافا في بارتي د جي خد بيني جبر ويجي كي بارتي ايرو تدبيني غاف بيش دكبي بحمو آستانگی گو هاویر دور دجی پارتیا برجواندی دولتا دجی پارتیا خیانت دجی پارتیا گلک جری خستنی ایرود ناوا کردایتیه ده مخابل ناوا کردایتیه الخود کن که هاتنا آبا کرن لسر دجایتیه ریبازا برزانی کردایتیه هاتنا آبا کرن لی پارتی هر سری ندانی پارتی میراث خوینا شهیدا و پیشمرگایا میراث قاضی محمد و برزانی و لیلا قاسمه میراث قامشت و مهابات و دیاربکر و هولێرە پارتی بنگها کردایەتیە. کنگره پارتیا دموکراتا کوردستانی دیچاوا باندوری لهفکیشه سیاسی بکه بتایبەتی ڕۆژاوای کوردستانی. ئیرۆ دامەزراندنا وی کنگره ها بوی شێوەیە هار و ڕاست و درست و برنگێکی ڤەکری وەکە دەبێژن ڕاستی لە بەرچاوێ ئورۆلا جەنابێ سەرۆک کنگرێ دە ئیرۆ و ئاخافتنەکە وی پر گرنگ تێدا هەیە دەبێژێ ئەو کەسێک و جارەکە دیتر پێ بێنە هەلبژاردنجی کادرۆی ڕێخستنێ لە ئەوەی کوێ کەسێک چەند سەعاتا وەزیفێ بکرد ئەوێ تموتمدا کار و خەباتا سیاسی دەبن لە گۆر بەرژەوەندیە گەلێخوا دەوێ دەرێ دەما ئەم وەکی نەمونە لە بەرچاو دێنن دەبیر و باوەریە مدا ئەوێ باندۆرێکە پر ڕاست و درست لسر هر ڕێخستنەکە سیاسی کوردی خۆ دەبینێ نزیکێ فکرێ نەتەوایی فکرێ قەومی ئەوێ بۆ دەپارێزێ ئەوێ ببێ نەمونەکە ڕاست و دروست جێرە ji ber ku vî kongrî îro rojdema got lê dimeyzênê berî hemû tiştî berjewendî dana ber çavê xwe dido mêjiyê nû dana ber çavê xwe sisê fikrê xorta û jinê û rola va kesa dana ber çavê xwe gelek dezgew komîte hatine avakirin ji bo her komîtekî karibê bi rengekî rast û durist xebata xwe bêhtir pêş de bike weke dibêjin hesab û muhasebetê de hebe gereka dibîr û baweriyê bide bi taybetî îro Kurdistana dibin destê Sûriyê de û bi taybetî partiye ene kesê ew ê xwe nêzîkî rêbazê yanî em bêjin fikrê qewmî dibînin ev rêxistinana gereka ji vî kongrî baş sûdê bistênin karibin di nav mileta xebatê bikin karibin mêjiyekî nû bêçawa Partî Demokratîk Kurdistanê Iraq di zilm û zoriyê de xiyanet û gedrê de karîbû berdewam bike divê ew jî li ser erdê vê bikine mîne ji bo xwe divê em ji warê xwe bîrokratî derkevin em bikirine warê praktîkê de li ser erdê Rojavayê Kurdistanê îro roj li hêviya kar û xebatekê ye millet li hêviya kar û xebatekê ye divê rêxistinê siyasî û di destpêkê de adriya were dibêjin Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriye divê vê nemûnê li ber çavdênê û divê heke rast divê em hizbekî rêbaza Barzanî û rêbaza Kurdayetiyê bin em vê nemûnê li ser xwe pêk bênin û em rê û mecalê vekin û em kongrekî rast û durist bi ser bixin ka em karibin xidmetekê ji milletê Qamişlo Koban û Efrînê û Amûdê dêrka em kore bikin em ji wê warê xwe kevin warê بيروقراطي دركبن ام بكبن واركي براكتيكي زانستي لغور برجونديه گل کنگره پارتیا دموکراتا کوردستان دیچاوا باندوره لپارچین دنیان کوردستان بکه دفه دريدا دفه ام بزان بنگو ایرو روشا کوردستان براستی جی که مقنگایی فرمزر در باست يعني ایرو روج وقتی گوت روشا باکوره کوردستان میزنه پیش سال 8 به فکر که دوی دريدا چه خرابین و چه سیاستا تتریکی و کشتنی ویرانکردنی پێک ئانیە ئیرۆ بەشێ مەدە ژیکێ تمەیزێنێ هەما هەکەرژێنە زۆرتر ژیکێ بێ ئێژێنە باشتر بێ دمێنێ بەشێ ڕۆژهێلات پارتی دەموکراتی کوردستان و پشتی ئەو هەردوو بەشێوابوونەیەک و ئیرۆ دەمنستراسیۆنێ گۆچێ دبن و ملت دژی ڕێجیمەکە کەڤنەپەرست وێ دێکارێ بەرخە بدێت تێ بزانوێ بۆ ملەتێ کورد چخە ئاستەنگیجی هەبێ لێ جارەکە دیتر کە ئۆمودەک هەیە و ئەو ئۆمودەیە سەر بکەوی نسبەتی پارتی دەموکراتی کوردستان وەکە گۆمەئانی زمان پارتیەک جەماوەری لەسەر ئاساس و فکری ڕامانێکی قەومی دافازێکی گەلێری هاتیە ئاواکردن ji ber vê yekê dibêjêne goşaxê wê di her çar parçeyê Kurdistanê de yanî heta wekî nemûne heke rêxistinek îro têkiliye wê bi partî re tune bêjike lê vê rêbaza netewiyê diparêzî ez dibînim îro roj roleke ê pir baş û giring bê Partî Demokratîk Kurdistan di başûr de serkeftinê başûr serkeftinê her çar parçeyê Kurdistanê ne îro di Kurdistana Bakur de jî ki hinek rêxistinê taze û nû bi navê qedekê û êdî Tirkiye dest pê dikin di aliyê me de rêxistinê siyasî hene bes heyateke siyasî nû dixwaze kar û xebateke nû dixwaze
گو ام کاربن یکیتیک میجوی لسر ریبازا برزانی ریبازا کردایتی بهتر کاربن دناف جماوری خدا آوا بکن او یکیتیا میجوی جی ادریا کارو خبات ربی دریا فدکاری ربی یه ندریا آخافتن و شعارات دوالا و دوری راستیه بن پارتی دموکراتی کردستان عراق به چاوا خو اثبات کرد دیروکا کردایتی کارو خباتا خو به فدکاری خو به ریبازک گو هفته و 6 ساله قد گاف و پاش دنه دا تموتم لپیش میزان اتفاقیت خیانت هفته و 50 جزاء البرچاوی میا کیمیا سال حلب چا البرچاوی میا نوت و یک البرچاوی میا لبه قصیرجی که ریبازا کردایتی بخوینا شهیدا کاری بو فنو تازه بکه به فدکاریه افرولانا د باوریه می د ایبی بیت امود ایبی بیت آگره کینو د هر چهار پارچه کردستان ده گو ملت کرد ایدی باوریه بخوابینه باوریه سرکفتنا خوابینه باوریه به لیدر خواب بینه لی دما گو لیدر وا پارچه بخوشی که لگوروی باوریه بینو کاربن رحی فدکاریه دوا ده پیدا ببه لی رول هر ایدناف جماورد مزونو پر به جبر گود و هر دو روزه داوی د براستی جی که هر تمیزنی نبس ده هر چهار پارچه کردستان د اروپا ل دنیای امریکا ل حمی د ورگو کرد دهانه حمی ایرو چاوی وال باشوره همو ایرو بدل کی گرم به میجیه کی وکری به هست کی بلند لی کنگری تماشا دکن و اف کنگرجی که ای بی بیتا نمونه گو فکر و میجیه نو رامان نو ام دوری عقل یان از یان کسی دیتر که تونه یان کرسی جبوی میا کسی دیتونه یان کس تفایمره این کار بیت شکی که ام ریو مجالی بکن ام کارو خباته کنو بکن ام میجیه کی نو فکر کینو قوت کنو هرز کنو بدنا میدان کردستان ایل سر ملابس کنه ملت کرد لایق سرخبون دولت کردیه ملت کرد قطج توپ تنگ دجمن نهات یشکاندن ملت کرد خیانت ده د کسی ند جهه پلای کی باش د گوتوی ده یا جی پوستا کردیه نکاری به گور پوستا خو به دما ام وی بیروقراطیت وی فشل جناب خلینن اف کنگر و کنگر بلژیک جناب هر چهار پارچه کردستان ده ابن نمونه گومیجی ملت کرد وزارو و کچه کرد به پیشورو که باش کاربن برای خو بدنا دنیای جیانه که خوش و باشتر و حسانتر. بله. گلک سپاس جبو میوانی من برس منال حسکو شروکار سیاسی لسر بجداربونا تا هر بها شروین کتدانمه